Dani. Marahi. Marahi apa? Marahi apa? Berapa apa? Raro sapa-sapa. Aling-aling capek. Iya jangan Dani terus. Sampai nanti mau ngabani kok klewi. Anjir. Pari Ando. Waduh. Parian. Ora kena nganggo tuku. Ya liyane. Ya sakaremu ya, Cek. Apa ya? Ya kan mau Pak Kades tembunge kata kuncine ya. Hotel Kenden. Boleh cerdas itu. Ora siap-siap ya ngene iki ya. Nah, ora apa-apa direncana malah sok batal. Ya. Ayo kalian. Buka atas. Cek. Yang Solo. Ya nyang Jawa. Buka atas. Terus Tuku gula. tuku gula. Pak Siswa. Hah? Sehat panjang yuswa. Amin. Nih. Sri Wahyuni Pariando. Ayo. Ayo saya masuk. Mas Nanang. Loh, Mas Nanang. Mas Nanang weh. Mas Hanang. Gobe ciu. Kabupaten Batang semakin maju. Loh, maju ya. Nabrak kendal lah. Sing penting maju ya Pak ya. Oh, maju gitu tegese perekonomian dan lain sebagainya. Sukses lancar semuanya. Manis ya. Hello. Si C kok nyereti ya. Terus Sewu entuk siji. ya pas. Bapak siswa Ada. mugi kathah rejeki. Amin. Lanjut ke Mbak Ate. Nadyan wadon sarta lanang minumane banyu Ujungnya datang ben kaya pemedang kotaan. Yo, buka vokal caping gunung sak lembar. Lo terus di sekarang pengendang juga nih jaipong apa arah di halus ya. Yo, monggo Mbak Alfred Widya Suti.